Tikarta sengane iga mwanchu morigaria yomutumoko iga omwenge bweru sasa boriko bare ase chinka nigo homo tendribwa abana kurwa se sub county Nyamira South Biliadela neranyare ko bagakorwa okoboria gochi asaba onchoria kwenekia tibari gochi akobaoneria abana abaiga ebintu birachi gosaria amagima abo nabo kwenekia buna tibari gochi akorendera amasomo abo ase omutumoko bose bagochikorendera ase chisemi chaba ase chiskuru au nigo boigo hakwanire abo onchoria bari bakonia ebinyugwa byo gotindia na marori atancheiri baineke buna tibari gochi kubwateranigwa kubaoneria abana baiga ose nigo barachiko imukiriwe getambo kirege tindi keri chiko nigo boiga abaiburi baburiwe kwenekia bunanko baika baranga abana babo anemona abana abanyaruka abo asebono yatebeka ndinga nigo anemono kurwa sensemeria ya masabanota barokiwa abanyaruka nigo bose nigo baraete ase bikore bya boriko begotwara amarito agenkyo kuna omorikito Fatgad Gisemba agotomanya Skuru au bacha kirebene erusa enyenge yetamu entanga ninigo abarai babarimu abaobisa babana na boigo bitabo by'uburendi barure obosemya bwabo gocyase aborokiwa aboigo abaiburi kingakie chicherusa kama vile sheria inasema Children's Act section 14 watoto wanayo haki ya kucheza leisure. Kwa hivyo tunapowapatia nafasi hii, tafadhali tukumbuke na iwe kwa njia nzuri, iwe ni leisure ambayo ina umuhimu kwao ya kuwasaidia pia. Tukikuwa tumewapea hiyo kazi ya nyumbani na wangi na ndio waende Echiro, najua hiyo watoto hawatapatikana kwa mikono mbaya. So wache tuchunge watoto wetu, tuwafunze maadili mazuri. Abaonchereria baria bakonia ebinyugwa nigo basabirwe koba maisot babaisa kobaoneria abana b'eskuru naboigo abaibori baburiwe kobarenda abana babo bya korwase ebintu biria birasarie amagima abo ibintu biri mutanda ibesana bigwegeria abana kikali tikimbe otwera uzanga abaye buri baito nonye na abana bozanga nesimi bose laptop nzo berege tugete nabita tumwalimu mu oringa amaino mwana no sabe laptop uso sabe simye nene smartphone na masomaro usine bintu bida ko somi ngao ebintu bide biro bikorwa binogira biasalilia abana. Na tunaomba wafanyabiashara tafadhali, ikiwa wewe ni mfanyabiashara na biashara yako ni ile ambaye wateja ni watu wazima wenye umri wa miaka 18 kupanda, tafadhali hakikisha kabla ya kumkubalia mtu yote kuingia mle ama kuwa mteja wako, umehakikisha kwamba ni mtu mzima, umeona ID yake kabla kumuuzia pombe, kabla kumpa service yote ile. Nonye nigo abaibori naboigo abana babo baboriwe kobeka umukya asesegi yokurwania amarito amabema naboigo amarwaire ande amange kwa sababu kama Nyamira County at the moment karibu kila mwaka tuna about 3,000 to 4,000 teenage pregnancies. Cases za defilement zimekuwa nyingi area hii ya North Mugirango. Tafadhali wazazi, chunga watoto wenu, especially soko, Ubwali, Ikonge, Sunday, Wednesday, siku ya soko watoto wanazurura sana. Tafadhali jua mahali mtoto wako yuko, kuna magonjwa, umesikia USAID hakuna dawa za HIV, watoto wajichunge. Chinga ki echecho nigo ensemo ya matatu baburiwe korenda amachiko apara erio korenda amagima aiga so mu Nyamira narondera abana bange baron transit asoko genda chinga cyabo togosaba abarundi kigali bahire spitienge linde baiki abana chinga cyabo bya Hiko ripoteri ya Getembe korwa igase bunge ya West Mugirange yego toka imeye kaunti ya Nyamira. Fatgad Gisemba.